Nalazimo se na Fruškoj gori, u zasadu jabuke, koji se nalazi u fenofazi precvetavanja. Analizom meteoroloških stanica koje nam mere sumu efektivnih temperatura, utvrdili smo da je počelo intenzivno polaganje jaja ekonomski najznačajnije štetočine jabukinog smotavca. Upravo je ovo fenofaza kada treba da pristupimo suzbijanju ovog insekta, a jedini preparat koji deluje upravo na sveže položena jaja jeste preparat harpun. Kada se harpun nanese na površinu biljke i kada se jaje položi na tu površinu ili ako tretiramo direktno sveže položeno jaje, proces metamorfoze, odnosno obrazovanje larve se zaustavlja. Ako nemamo larve, nemamo ni štetočine. Ono što moramo da shvatimo, da suzbijanje jabukinog smotavca predstavlja jednu ozbiljnu strategiju, gde nije uključen samo jedan preparat, ali ovo je upravo moment kada treba da krenemo sa tom strategijom i da delujemo na sve razvojne stadijume sa kombinacijom različitih insekticida. Upravo je harpun prvi efikasan preparat koji se koristi za redukciju populacije jabukinog smotavca upravo na način tako što sprečava formiranje larve.